дуруду салому эҳтиромот ба кулли бинанда, мардуми азиз, мухлис, муборис, мардуми Тоҷикистон. умед аз Худо дорем ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. хушомадем ба автостудияи Ходими халқ. имрӯза масъалае ки идигала ки Тоҷикистон бурд, ба кадом ваъдаҳо бурданд. албатта ки сахт падилид кунед. имрӯз мо картае бигем ки Тоҷикистона мекушоем, ята карташа кушодана сар мекунем. ки идигала Тоҷикистон бурд ва ба кадом ваъдаҳо бурданд. чаро идигал дар Тоҷикистон ришқатӣ мегарда, дигар ҷавони тоҷик гашта наметавонад. чаро як инсоне ки дар розуст ки Тоҷикистон буд, дар Тоҷикистон ришқатӣ мегарда ва дигар тоҷикистонӣ ӯ ҳаққа надорад. анамин масъалаҳода мо қатъи шумо бигем суҳбат мекунем, якта то куҷо Тоҷикистон чӣ қонун дорад ва ки қонунҳоро контрол мекунад, ки соҳиби Тоҷикистон ҳаст, қонуни Тоҷикистон дар куҷо ҳаст. дар ҳамин масъалаҳо ҳамроҳи шумо каме ҳам боша бигем суҳбат мекунем. ростӣ дигар забони мардӣ намегарда. як инсона бигем ки идибег биномем, барое ки ӯ идигил аст, идибег нест. хулас калом, аввалан як сухана қайд карда гузаштанӣ ҳастам. умед аз ӯ дорем ки радиои озодӣ таҳқиқ мекунад ҳамон масъалаи симчӯба то куҷо ҳақиқат дорад ва баъд аз ӯ барои таҳқири тамоми аксҳои ӯро монда шумо сумои хориҷӣ мехӯрен, ма занотона бигем ки фалон мекунам, гуфтагӣ суханҳо шуда. радиои озодӣ даста ҷамъона ба прокуратура ба ин масъала бигем ки ариза менависанд, барои ин ки прокуратура баъд мегӯяд барои мо ҳоли ягон ариза омадагӣ нест ин масъалада гуфта. ва бигем ариза менависанд ва бигем ки хулас, яъне ки обрӯи эътибори зан, модар ва обрӯи радиои озодира аз он ҷумла ва дигар обрӯра бигем ки ҳимоя мекунанд. гуфтаги умеда ҳастам. хулас бармегардем ба масъалаи аслӣ ки мо дорем, ки идигала Тоҷикистон бурд, ба фармони ки идигал Тоҷикистон рафт. қонуни Тоҷикистон чӣ қонун аст? анами саволо аст. хулас идигала ба фармони Исмоил Тоҷикистон бурданд, ба фармони Исмоили Зоир. бибинен масъалара бибинед. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар пеш як набераи Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ аст, ҳеҷ арзиш, ҳеҷ қадр, ҳеҷ чиз надорад. яъне метона ки новобаста ки бурда боша, Исмоил бурда боша, дигар кас бурда боша, дигар инсон бурда боша, новобаста. аммо маълумоте ки мо дорем бо фармони Исмоил. бибинед, бобош президент аст, қонуна Исмоил инкор мекунад. яъне ки озоду наметавонад ки як ҷинояткор биёра, суд, прокуратура, полис, амният, ҳамаи чиз дар пеши сухани набераи президент нол аст. нол. яъне ки инсон дар асл дар розуск аст, набераи президент ӯро мегира миёра ва суд ҳеҷ кор карда наметавонад, қонун ҳеҷ кор карда наметавонад. ай дасташ ягон чӣ
гӯем ки намеояд, яъне 0% аст қонун дар пеши сухани Исмоил ё ки сухани Шорух. То ин дам Шорух ваъдаҳо медод, шумо биёед, мо шуморо мебахшем. вақте ки мо конститутсия қонун дорем гуфта даво мекунем, то он вақте ки қонун суди олӣ қарори суди олӣ набирояд ки яъне ки ино террорист нестанд, дигар гапи пас будагии дигарош дигар ино ноланд, ино касе нест. не ки бибинед қарори суди олиро инкор мекунад. қарори суди олӣ мега Эмомалӣ мебахшатон. чӣ хел Эмомалӣ мебахша? дар ҳолате ки суди олӣ қарор бировардагӣ аст. барои қарораш мо аснод талаб кардем. аснод пешниҳод ки мо ҳамин хеле як одами бигим ҷинояткор ҳастем, як одами нохуб ҳастем, як хиёнаткор ҳастем. барои мо мехоҳем аз суди олӣ аснод пешниҳод кунад ба мардума, ба мора не, ба мардума пешниҳод кунад. аммо суди олӣ аснод пешниҳод карда натонист, беғарзи ду калимае ки ҳамон меҳрубон гуфтагӣ буд ки мо исфарара чиша милисаша резка медроем, яроқора мегирем, яъне ки беғарзи инами калима қатӣ бигем мора чӣ кор кардан, аснод террорист гуфтанд. хуб меҳрубон дар пешашон аст. ҳамин калимаро гуфтагӣ одам, ҳамин калимаро пешниҳод кардагӣ одам, бигем ки дар ҳамон пешашон аст. дар пешашон истодагӣ аст, ягон мушкилӣ надорад. аммо иҷа террорист ман ҳастем ки калимаро гуфтагӣ нестам ва тарафдори калимаам набудам. бигем дари калима ман зидам биромадагӣ ҳастам. аммо бигем ки мара террорист бировардам. хуб ба ҳар ҳол аммо ҳозир иҷа савол, чӣ хел Исмоили Зоир тонист ки қарори суди олиро инкор кунаву як инсони ҷиноятбадаро бигира биёра, тамоми амният, прокуратура, суди олӣ, намедонам ҳамаи ҳамин чиз ниқ гуфта натона, хотире ки ин тасмима Исмоили Зоир яъне набераи Эмомалӣ Раҳмон гирифтагӣ аст, биёя ҳеҷ ка ҳечӣ намегам, ман отвечат мекунам. яъне ки чӣ отвечат аст? ин чӣ хел аст? ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ба отвечати Исмоили Сомонӣ кор мекунад. мо ана ҳамин даъвора дорем ки ҷумҳурии Тоҷикистон қонун надорад, қонун нест. қонун забони Рустам, қонун забони Тахмина, қонун забони Эмомалӣ, қонун забони Исмоил, қонун забони Сомон. агар ҳар инсонеро ки Исмоил зиндон кунад, ба хоҳиш Исмоил бигирем барои ира маҳкам кунен, бига ба хоҳиш Исмоил агар боздошт шава, на судро озод карда метавонад, на прокуратура, на полис, на Эмомалӣ Раҳмон. мефаҳмед амира? на Эмомалӣ Раҳмон метавонад ӯро озод кунад. ӯро озод карда наметавонад, барое ки ӯ хоҳиши Исмоил буд. хоҳиши Исмоил аз тамоми конститутсия қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дида болотар аст. вале баъзеҳо даъво мекунанд ки дар Тоҷикистони мо қонун аст, мегӯяд конститутсия дорем. Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми баромадаш аз қонуну аз конститутсия, аз сарқонун, ҳимоя ҳуқуқи инсон меброя ҳарф мезанад. мо мебинем дар ҳолате ки як инсони розыск бидара фармони Исмоил қатӣ меёранаш ва ягон инсон ӯра на суд, на прокуратура, на полис наздик шида наметавонад. наздик шида наметавонад. савол барои шумо, қонун куҷода аст?
کدومی را پیدا کرده میتونیم قانون. اگر انسانی را که حاضر سامان فرمان بده که محقولش نشه بگیریم برای محکمش کنین باور کنین امام علی او را کو برواردش نمیتونه. میفهمین نمیره امام علی او را آزاد کرده نمیتونه. برای چی؟ برای که او خواهش سامان قطعی بازداشتگی است، یعنی ژلن سامان است. خواهش سامان دیگر او را قانون کنستیتوسیا او را پسند کرده نمیتونه. یکی آن چیزی را که اسماعیل بخواه کنستیتوسیا او را شنونده نمیتونه. قانون، سود، پروکراتورا یگان انسان او را قپیده شنونده نمیتونه. خاطری که اسماعیل است در اونجا. سخن اسماعیل باید رد نشود، دته نشود. اینجا دیگه قانون جمهوری تاجیکستان را جمع کنین، کنستیتوسیا را برین در دنیا مسورکا پارتوینش بیست. هر چیزی که اسماعیل میخواه همو میشوه، هر چیزی که سامان میخواه همو میشوه، هر چیزی که آزاده میخواه همو میشوه، هر چیزی که امام علی میخواه همو میشوه. هر کدومیش بر راست خودش یک خواهشی دارن و ایش خواهش ایش رد کرده یا که نمیدونم خواهش ایش انکار کرده نمیتونه. یعنی این است امروزه جمهوری تاجیکستانی که شما دیده استوده. میفهمی نمیره؟ با فرمان اسماعیل ظاهر نبره امام علی رحمان، یعنی همون گروهی که بلاگری را تشکیل کرده، اسپانسر کرده استوده است، نگاه بین داره، کنترل داره، از او چند آدم ها بالای سرش ماندگی هست، حج روی کرده استن او را تا که سخناشون تیزتر شوه و مردم باور کنه. و چریز چندین انسان های دیگر تا کجا ما معلومات داریم، تیک توکر و دیگر کروی چیزو را تیک توکروی روسیه را بگیم کنترل دارن، در دست گرفتگی هستن. همه او را اینمی از امنیت خصوصا آدم جدا شدگی است در اونجا با فرمان اسماعیل، با فرمان امنیت نه، با فرمان یگان پروکراتورا سود نه، با فرمان اسماعیل، با فرمان اسماعیل جدا شدگی است در اونجا. بگیم که مردم در درونشون میدروین، کار میکنن، مردم حالا میکنن، هیت میکنن. خلاص انا بگیم از درونشون در کمانداشون جدا کرده گرفته ایستادن و از آن جمله اینم به نزدیکی در کماندای همون بلاگرها بگیم داخل میشوه. اونجا بزرگرها بگیم میشوه، بلاگر نه، یعنی بزرگرها داخل میشوند. اینو خلاص کلام است. نه اینجا بگیم پلیسی و بگی خلاص کلام، یعنی که این چیزها حل می شود تنها با خواهش های بگیم که انسان ها، نه اینکه ایرا قانون حل کنه، نه اینکه ایرا کنستیتوسیا حل کنه، نه اینکه ایرا بگیم که یگان امنیت حل کنه. ایرا تنها میتونه حل میکردگی انسان زبان اسماعیل ظاهر است، یعنی نبیره امام علی رحمان است. این مسئله را بگیم که حل میکردگی. همین خیل بگیم که اسماعیل ظاهر نبیره امام علی رحمان امروز بگیم که یک قسمی پروپاگاندای بلاگرها را به دوش گرفتگی است. اینا را کنترل میکنه با فرمان اسماعیل. بگیم که یعنی همون ایدیگل ایراسیا گارانتی دادن که بیو ترا هیچ که هیچی نمیگه. اینجا در گارانت اسماعیل استادگی است. خست آمد و امروز بگیم که
дар Тоҷикистон гашта истодааст ва дар назорат аст. ба фармони Исмоил Омадагӣ суд, прокуратура ягон инсон уда наздик шида наметавонад. Ягон инсон спрос карда наметавонад. Ман баротон гуфтам ки то ҳадде ки маълумотое ки ин инсон пеш, яъне дар гурӯҳи аҳли шидагӣ буд хича ва аз ҳамуҷа бигем ба статья иям ҳам дар Россия гирехта рафтагӣ дия дар Россия буд, рафта наметавонист Тоҷикистон. Фақат як шанс пайдо кард ки бизӣ кардана, яъне бизӣ кардан. Баъд барои нами биромад ва бигем ки инами сценарийра, инами историяра бозӣ кард, дар ҳолате ки ягон инсон дар ӯ ягон на залал расонда буд, на халал расонда буд. ҳатто ки он ҳолатое ки ӯ зада буд, мо аз ӯ чизо дифоъ мекардем ки чаро ин чизо мешава, чаро дар Тоҷикистони мо як одам ҳақ надора ки интихоби намедонем як равияи динии хича дошта бошад. Чаро ира ҳақ надора? хуб, ва бигем ки хест ва инами кора, инами бозира кард ва Исмоили Зоир бигем ки бахшидаш, ба фармони Исмоили Зоир Тоҷикистон бурдан, айни ҳол дар Тоҷикистон қарор дора. ин нишон дод як бори дигар ки дар Тоҷикистон конститутсия, қонун, сухани суд, сухани дигар чизое ки ҳаст, ино ҳамаш бигем ки як намешидани гапҳо ҳастанд. ин суханҳо намешидани гапҳо ҳастанд. ин сухан вуҷуд надора, суд вуҷуд надора ва алейкум ассалом. суд вуҷуд надора, ягон қонун вуҷуд надора. қонун забони Исмоил аст, қонун забони Сомон ҳаст, қонун забони Рустам ҳаст, қонун забони Эмомалӣ аст. хурдтарин набераи Эмомалӣ Раҳмон яъне ки қонун аст. ҳар чизе ки ӯ бихоҳад ӯ қонун аст. мефаҳмед намеда? инами саҳар бихеза хурдтарин Эмомалӣ набераш шира дӯст бидора, бига ки шира дигаро данатен, шира ба мара биёрен ҳамаша. шир запрет мешавад дар Тоҷикистон. шир дар Тоҷикистон фурӯхтанаш запрет мешавад. медонед барои чӣ? Барое ки лампочкаи нотари экономич неовард духтари Эмомалӣ Раҳмон, лампочкае ки хеле соз аст, аз пеш истифода мебурдем, дар Тоҷикистон запрет шид фурӯхтанаш. яъне ки агар аз ӯ лампочка харидорӣ мекардӣ, штраф мекардан. ҳамун замон мо ҳам штраф дорем, якта 20 сомон штраф дорем. 20 сомон буд, 40 сомон буд, хато накунам, ё 20 ё 40 сомон штраф кардагӣ буданд моро барои лампочкаи балконда мондагӣ будем, лампочкаи зард дар мегираку. полис шабгардӣ мекард. сухани духтари Эмомалӣ Раҳмон қонун шида буд. полис шав хов намекард, шабгардӣ мекард, одаморо ҷарима мекард, метарсонданд то ки одамо аз бигем чизи лампочкаи духтари Эмомалӣ Раҳмон, лампочкаи Сомон гуфта оварда фурӯхта буд, аз ӯ лампочка харидорӣ кунанд. ҳазорҳо далелое ҳаст ки дар Тоҷикистон конститутсия, суд, прокурор, дигар инсоно ино танҳо хоҳиши бигем як оилара иҷро мекунанд. яъне як оилара мегӯм ки ҳозир хурдтарин набераи Эмомалӣ шира дӯст бидора, бига ки шира дигаро данате мада биёре. фурӯхтани шир дар Тоҷикистон запрет мешавад. шир фурӯхта нашавад. имрӯз 10 миллион мардуми тоҷик 10 миллион мардуми тоҷик чизе ки як оила бихоҳад, унам хеле зиндагӣ дорад. ҳар чизе мега ки най лампочкара бумон мемонӣ, мега най кора бика мекунӣ. яъне он чизе ки хурдтарин набераи чабера абера мегӯ куни коса мегӯ ки Эмомалӣ хурдтарин куни косаи Эмомалӣ агар чизе бихоҳад, ӯ чиз қонун мешавад, амалӣ мешавад дар болои инами 10 миллион мардум.
باور کنین دوستای عزیزم ما این سخنم شما دا گارانتی میتم کانی سودیولی کانی پروکراتورا کانی امنیت کانی رمضان رحیم زوده کانی دیگروش این ایدیبک در پیشتون است ایدیگل بونوم همون ایدیبک میگه چه کوی ایدیگل یا او را بردن که در جای خدا رحمتی ایدیگل رئیس زنو مونینش او هم ایدیگل بدی هم ایدیگل دیگر همین نام گم نشوه گفته همین خیلی شید خلاص کلام دوستای عزیزم هموطنای عزیزم این بود این قصه ای که باز اسنادهاش قطعی پیدا میکنیم و برای شما و فامیلیای ایدیگل اکادمیتون اگر بدونین بنویسین باز ما کوشش میکنیم که فامیلیا نام شد در کامنت بعدی من نوار ختم میکنم در کامنت فامیلیا نامی همورا پره بنویسین من از جستجوی تاجیکستان که پیشتر بود از اونجا ما جستجو میکنیم فامیلیا نامش قطعی ما میابیم عکساش که در جستجو قرار داره اگر باشه در دستاتون شما میتونین بگین که هم فامیلیا نامش پره بنویسیم بعد این نوار ما این اسنادش میابیم بعد برای مردم بگیم که پیشنهاد میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم شما ببینید که بعد سوال کنین امام علی رحمان کنید کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان میگوی لاف میزنی از کدام کانستیتوسیا لاف میزنی گفته وقتی امام علی سرقانون جمهوری تاجیکستان میگه که در حالت امام علی را پروس میکنیم کدام قانون اینا یک انسانی در روز بوده کنی سودد نبرت آوردیش که چی گفته نمیتونه سخنی نبرت قانون است یعنی که از گریبانش میگیریم خلاص کلام دوستای عزیزم من امید از خدا دارم که یعنی فهمیدین چی گپ شده ایستاده است در اینجا و در حالتی که شاروخ میگرده میگه بیا اینجا ما حل میکنیم ترا میبخشن گفتگی تقدیر ده پس بدونین که اینجا شاروخ هم اوورینی از هر کاری خواه بگه میکنن بخشنده هم خیچون است زندان کننده هم خیچون است اینجا سود پراست در نامش سودی عالی است خلاص دیگر یگان بگیم یگان کارم کردن نمیتونه سودی عالی یگان مسئله را حل کردن نمیتونه سود عموما در تاجیکستان سود نیست خلاص سودی عالی هم پرچوگانی دیگر اونجا میشینه لغ هر چیزی که اسماعیل بگه همون میشوه هر چیزی که سامان بگه همون میشوه هر چیزی که نمیدونم یا نبیره امام علی بگه یا چبیره یا کنی کوسا میگه یا کنی کوساش بگه همون میشوه دیگر در تاجیکستان قانون اصلی کانستیتوسیای اصلی اصلا بگیم عملی نیست و یگان بکار نمیره از تمام اینمی مردم با همون آواز دادن قبول کردگی کانستیتوسیاشون در پیش یک سخنی نبیره امام علی رحمان نول هیچ تمام فهمیده اینجا مهمترین چیز سخنی نبیره امام علی رحمان است انمی طریق بگیم که ایدیگلا با فرمانی اسماعیل زایر نبیره امام علی رحمان گفت همونگا با پرزیدنت فدراسیای زودو تعیین شده بگیم گارانتی همون انسان قطعی تاجیکستان بردن که کسی ترا هیچی گفته نمیتونه واقعا هیچیش گفته نتونستن یعنی سود هم هیچ پروکراتور هم هیچ همه هیچ با هیچ ما پیچ گفتگی یک شعر هم است که دنیا هیچ سود هیچ پروکراتور هیچ پلیس هیچ دنیا همه هیچ با هیچ ما پیچ اینجا فقط اسماعیل زایر میتونه که این مسئله را رشد کنه دیگر همه هیچ خواهش اسماعیل زایر نبیره امام علی رحمان از کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از قانون از سود از پروکراتور دیده سخنش بالا است سخنش میفهمی نمیره برای همو هم بگیم که اونو اووری نمیگه بیا ما جا بود میتیم بیا
چندین انسانی را که بردن مطابق کنستیتوسیا قانون حال سودی یعنی سخن سودی عالی جمهوری تاجیکستان به نام گفته که چون عالی گروه 24 یا نمیدونم دیگر حزبا بگیم که همچو تروریست هستند استاتیا دارن یکی گشتن رفتن مهربانی روشن آیت الله و غیر دیگر انسانو آزاد گشته استاد کنی سخن سود اینا کی حل کرده استاد است سخن شاروخ سخن رستم سخن امامعلی اما درمون قانون سود در سیل ایستادگی است در سیل است قانون است دیگر یک شب قفا زندان میکنه یک شب یعنی خواستگیش از زندان میکنه خواستگیش آزاد میکنه هیچ دیگر سود هیچ کار کرده نمیتونه شاروخ بگه که جوابش خیر ما قطعی گپ زدم قطعی ما گپ زدیم ما دیگر مسئله را حل کردیم این بخشش پرسید در پیش ما اینا بیانات نوشت پیش ما دا تمام دیگه هیچ نگید یعنی که ریال نه بگیم هیچ نمیگه سخن سود هیچی میشود 0% میشود در اونجا قرار سود با مطابق قراری که سود برآوردگی است ما هم یک تروریست هستیم بگیم که هر یک انسان اعضای ما بود تروریست بود او که مثال بعد از 70 باید زندان شود یکی خواهش رستم امامعلی خواهش شاروخ داشت در اینجا شاروخ خواهش نمیدونم سامان خواهش اسماعیل سخن سودی چی است هیچی از سخن سود اینمی دلیل است که در تاجیکستان کنستیتوسیا وجود نداره قانون وجود نداره یا همش دروغ است تنها خواهشی امامعلی رستم شاروخ سامان اسماعیل بگیم تخمینه پروینه رخشانه شکرانه دردانه اینمی انسانو را خواهششون اجرا میشه هر کسی که با همون اولاد امامعلی رحمان ربط داره نزدیک است خویشی داره بگیم که این چیز اجرا میشه بس بک صبور او برای وزیرش نه برای که اولاد رحمانوف در نزدیک است بس بک صبور اگر گارانتی بده لبوی آدم دا که ترا هیچ که هیچ نمیگه ما گارانتی میدم نه سود نه پروکرور نه دیگر کس واقعا هم ترا هیچ که هیچ نمیگه برای چی برای که سخن بک صبور از تمام کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قانون سخن سود پروکرور دیده بالاتر است برای که امامعلی رحمان در قده است او قده امامعلی رحمان است میفهمی نمیره ای از دولتی که شما زندگی دارین ای چیزی هست که شما میگین قانون است کنستیتوسیا هست میگین که من میگم که نیست در تاجیکستان قانون جنگل است فرمان میشه اونجا همون کلمه ها بس که وقتی خانه شما میآیند یا که نمیدونم میآیند سطر زنتون میگیرن یا میآیند سطر خواهرتون میگیرن یا ریشتون میتروشن یا ریش برادرتون میتروشن در حالتی که شما اسناد طلب کنین میگه فرمان ای بالا ای یعنی دولت یک دولت فرمانی است دولتی بگیم که قانون کنستیتوسیا یگان چی را حل نمیکنه کنستیتوسیای تاجیکستان یگان مسئله را حل نمیکنه فقط خواهشی نمی چند انسان ها میتونه که این مسئله ها را بگیم که مسئله که تو داری این مسئله را حل کنه فقط تو زندان میشه خواهش اولاد رحمانوف قطعی یعنی موافق طلب اولاد رحمانوف قطعی و تو آزاد هم میشه موافق طلب اولاد رحمانوف قطعی خلاص یعنی خواهشی یا قطعی یگان تای شما با کنستیتوسیا جنایت کردگی نیستین یگان تای شما را با مطابق قانون جمهوری تاجیکستان حق زندان کردن نداره نمیتونن زندان کرده برای که ما شما یگان نقطه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان انکار کردگی نیستیم با مطابق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ما مخالفت میکنیم
با مطابق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ما حرکت میکنیم. یعنی دنیوی، نه اینکه کنستیتوسیای دنیوی حرکت میکنیم. میفهمی نمیره؟ یگان قانون دنیوی را ما بگیم اینکار کردگی نیستیم. یگان قانون شه. اگر ما اینکار میکردیم ما امروز بگیم که در یک دولت اروپایی بگیم یک دولت اروپایی برای ما پناهندگی بگیم که نمیداد. یعنی برای ما نمیگفت که شما ها بیگناه هستین، برای شما اینها پناهندگی شما میتونین که درجه بود و باش داشته باشین. یعنی این چیزا بگیم که یک قانون دنیوی و بگیم که ما را اپرودت کردگی است. قانون دنیوی قانون دنیا میگه که همین انسان ها تمام حد حرکت هایی که ما داریم میآموزن، میگن همین انسان ها بینامه مطابق استاندارد های دنیوی نه ترور کردگیان، نه کسی را زدگیان، نه کسی را کشتگیان، نه کسی را اگراژت کردگیان. با مطابق قانون جهانی همین انسان ها قدم به قدم در سیاست حرکت دارن. برای همین ما را بگیم که درجه پناهندگی دادگی است. یعنی که پناهندگی دادن، حمایت دادگی هستن. میفهمی نمیره؟ آن با کنونسیای آن حمایت دادگی هستن. حمایت شوه این انسان. یعنی این دولتی، نه دولتی که ما قرار داریم، هر دولتی که باشه، شخصا ما در پولشا با مطابق قانون آن دولت پولشا برای ما حمایت دادگی است. زشیتای حیات ما را دادگی است. درجه حجت دادگی است. گپ در حجتش نه. یعنی که حجتی که داره نمیجا باشه. ما همون روش نشون بتیم شما اگر باشه، اگر نباشه با فکرم در خونه مونده که در بالاش گرب آن زدگی، در بالاش گرب آن زدگی که میگه این انسان با مطابق تحت نمو کنونسیای آن که انسان جنایتکار نیست، پولشا را میگه حمایت بده و پولشا ما را حمایت دادگی است. میفهمی نمیره؟ و در تاجیکستان از روی کنستیتوسیای قانونهای جمهوری تاجیکستان هم گیری یگان گرم بگیم که ما را کنستیتوسیا در یگان چی متهم کرده جنایتکار برآورده نمیتونه. با مطابق قانون بگیری، نه که با مطابق خواهش امام علی یا خواهش رستم یا خواهش تخمینه یا خواهش دامادای امام علی نمیدونم یا خواهش نبرهای امام علی بگیریم. البته که ما جنایتکار حساب میشیم. یعنی که با خواهش، نه با کنستیتوسیا. از روی کنستیتوسیا تمام اونمو سود پروکورور تا جمع که ما میدرم قطیش میشینم، کنونسیای آن هوی میکنم، قطیش صحبت میکنم، قانون جمهوری تاجیکستان هوی میکنم، قطیش صحبت میکنم. کجای همین را من ویران کردگی هستم؟ کجاشه؟ از روی کدام قانون شما ما را تروریست گفتید؟ از روی کدام قانون شما ما را در جستجو دادین؟ در اینترپول دادین، در جستجوی روسیه دادین، در جستجوی تمام دنیا دادین. از روی کدام قانون بیاید تمام سودش پروکورورش جمع شوند، ویس پروکوراتورا قطعی ویس سود، قطعی ویس امنیت باقلاش خیلی پایان کار میکردگی انسانوش نی قانون قبول میکردگیش، همین قرار قبول میکردگیش، قانون قرار قبول میکردگیش بیاین. من همراهشون میشینم، خودم توقع آنلاین سایدینید میکنیم، میبروریم قانونا را برارن در جایی که من کجایی را ویران کردم با مطابق همیجا ما تروریست چیدگی هستم. دوخ داشته باشن این ویزف، اگر دوخ داشته باشن اپرودت کرده بتونن سخناشونا سودی عالی تاجیکستان گنرال پروکورور یوسف رحمان چه کنی اجاد؟ این وظیفه جانیت است. مرد هستین، مرد. من ویزف میتم، بیاین میدرویم، آنلاین کنفرانسیا میکنیم، در مردم سیلکش دوستوب میمونه، مردم بشینن و از اون طرف تمام شما سود پروکوراتورا امنیت نمیدونم وزارت تمام وزارتاتون جمع شین بشینید و از این طرف یک تا ما خدم یگان تای دیگر را خوش نمیکنم در اینجا خدم توقع میشینم میارم
китобои гуфтиам гапо она китоби конвенсияи ҷаҳонира қонунҳои дунёро ва қонунҳои тоҷикистона ҳар душама меёрам дар пешам мемонам ва ай рӯи қонун ма қати шумо саволу ҷавоб мекунам. духтон боша визифа қабул кунед. агар ғайраттон бираса, ғайрат дошта бошен, боварӣ дошта бошен ки ман қонуна вайрон кардагӣ ҳастам, ман аз рӯи мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ё конвенсияи ҷаҳонӣ кадом ҳадд ҳаракати террористӣ карда бошам, исбот кунен. агар ма худам инами унаму рӯзе ки исбот карден, ҳамун рӯз якм рейс билет да гирифта агар тоҷикистон рафта дар пеши халқ мегум ки халқ ма қонуна вайрон карда будам. ҳамиҷа видео мекунам, мегум билет ҳа мегирам, мепарам мерам. якм рейс қатӣ намедонам ҳамун рӯз мешава, пагаш намешава, пагаи дигаш намешава, якм рейс қатӣ мегирам мерам, худам мерам пештон. нарафтагӣ номард. ман лавз додам, дар лавзам ҷавоб метам. биёен ҳаматон мешинем, бихел пастот не, вазирот биё, вазирот, генералот биё, суд олӣ, аммо адвокат, қонундонои ам главни таску калонотон биёен. ма чанд тай дига бо ҷиноятҳои шуморо ҳуй мекунам, дар инҷа бо нишон метавам ки чӣ ҷиноятҳо карден, чаро шумо дар озодиен, чаро эмомалӣ дар озодӣ аст мутобиқи анами қонунҳо, чаро исмоил озодида ҳаст, чаро озода дар озодӣ аст, чаро домодои раҳмонов дар озодӣ ҳастанд ки инаи ҷиноятҳо қатӣ. ман аснодош қатӣ шумода даказат мекунам, навора видеоҳош қатӣ даказат мекунам шумода мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, мутобиқи қонуни дунё даказат мекунам шумода чаро во террорист нестанд, дар озодиянд, боз шуморо рулид мекунанд ва ма ҳичра вайрон накардаги инсони ягон қонуна ма имрӯз дар интерпол ва дар ҷустуҷӯи дунё қарор дорам ва айқафҳои ма шикор мекунен, айқафҳои ма бигем ки барои дуздӣ ҳаракат мекунем ва Насимҷон Шарипова дуздиден куҷора вайрон карда буд, кадом қонуни ҷумҳурии тоҷикистона Насимҷон Шарипов вайрон карда буд ки имрӯз бигем ин кора кардем, кадом қонуна Мақсуд Иброҳимов вайрон карда буд, кадом қонуна Эҳсонҷон Одинаев вайрон карда буд, кадом қонуна, кадомиша биёен суҳбат кунем ва одамое ки дуздидем бурденаш кадом қонуна вайрон кардем, инсоное ки дар дохили тирма аҳли салаф ҳастанд кадом қонуна вайрон карданд. боварии ӯ ба як чиз бигем ба як равия ӯ ҷиноят аст. аз куҷо гирифтем ӯ ҷиноята? пас боварии тан дар ҳамун равияе ки ту дорӣ ӯ ҳам ҷиноят аст. пас ҳар як инсон ҳақ дорад дар як равия боварӣ дошта боша, имон дошта боша, ибодат куна, пайравӣ куна ӯ равияра. ки мега ин ҷиноят аст? хоб аз куҷо гирифтем чизо? биёен ма қати шумо суҳбат кунам дар ҳамин масъалаҳо. генеральный прокурор Юсуф Раҳмон, Рамазон Раимзода, Саймумин Ятимов, Қоир Расулзода аз чиётон сарвазиротон, Қоир Расулзода, аки дига аз Рустам Сомони ё қати суҳбат намекунем, барои ки ё чира намедонанд, ё маълумот надоранд, ё ҳамун арзиши давлата намедонанд чи аст, арзиши инсонията намедонанд чи аст. танҳо аки дига болои шумо да чӣ хел фалокат раҳбар шида мондагӣ аст. хоб Юсуф Раҳмон, Рамазон Раимзода, Саймумин Ятим, Қоир Расулзода, генеральный суди олии Тоҷикистон ва аз он ҷумла дигар бигем ки адвокат, юрист ва дигар инсонҳое ки тасмимгиранда ҳастем. визов шумода духтон бираса қабул кунед. худам тоқа байни ҳамин дута китоб, яки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигареш боша конвенсияи ООН қати ҳуқуқи башар қати, дута китоб қати медорам қатитон суҳбат мекунам. факт биёрен, аснод биёрен. агар ки ҷойра ма вайрон карда бошам, ҷойра агар ма ҷиноят карда бошам, ма худам мардвори билет мегирам ба пештона меём. ина визов метавонем қабул карда. талаб мекунем ку биё, мебахшем, биё, мерам. не ки ба шарт меброем дар наиҷа онлайн исбот мекунем ҷинояти мара, пас аз ӯ ман бармегардам мерам. духтон мераса, марҳамат қабул кунем визифа. мефоратон мо бирем.
мефоратон исбот кунед. بیایید خودم تو قد صحبت میکنم. من گفته ایستادم یگان کیرا نمیدرورم، یگان حقوق شناس برم دا نمیدرورم بیارم، یگان ادوکات نمیارم، نمیدونم یگان گفتی شما قانوندانا میآیه میگین کو ما قانوندان نمیارم. ما دستاتش قانون خدمت و قانون دنیا را و قانون دولت داری را و کنستیتوسیای تاجیکستان دستاتش نمیدونم. برای که 10 سال میشه با نمیشه سر کار دارم. هر یک پونکت هر یک جوش بگیم که ما کوفتگیم یافتگیم خوندگیم ترجمه کردگیم با قانون‌های دیگر استانداردهای جهان مقایسه کردگیم یگان جوش جنایت کردگی نیستیم. بیایید نه که ما فکت میارم جنایت رستم، جنایت سامان، جنایت خسر بچه‌ش، جنایت قداش، جنایت خدی امام علی را اسناد و نواراش قطعی میارم کدام قانون قاعده های بگیم تاجیکستان کنونسیای جهانی را کنستیتوسیای تاجیکستان پایمال کردگی است. نه که او را زندان میکنید. اگر مرا اسناد دکازات کرده نتونستین او را زندان میکنید. میشوه مرا دکازات کردین ما میخیزم میام. نیامدگیم مرد نیست. ما در سخن میستودگی انسانم. این خیلی پایانچاتون نیاریم برای که یا نمیفهمن قانون چی است یا نمیفهمن نسبم دلی نمیفهمن ایشوخی بیرن یا نمیدونن قانون چی است کنستیتوسیا چی است دولت چی است دولت داری چی است یا نمی یک بیچاره هستن یک بیچاره نمیدونن در دنیا چی هم هورا کده را و بیو کده نمی خودشون غم داده گشته ایستادن. برای همو بگیم اگر شما در این مسئله صحبت کردنی باشین که دعوا از او دارین که برگرد من میگم بله ما برمیگردم. یکی условия قطعی سودی عالی برای قرار برآوردگیش باید اسناد بیاره ببروی قطعی ما صحبت کنه آنلاین بین مردم ده پروکورور گنرالی امنیت ملی بگیم انا نمیدونم ای депутатот ای юристот ای همش همون کلانوتا میاری ما майдод قطعی صحبت نمیکنم کلانوتا میاری میدرویم صحبت میکنیم اثبات کنین مرا همون روزی که اثبات کردین مرا قانع کردین که نمی دنیا دا قانع کردین آنلاین که ما جنایتکار هستم با 20 میلیون میگم اولین رئیس ده ما خودم ای پولی خودم بلیت میگیرم شما را از خود نکنین ای پولی خودم بلیت میگیرم با تاجیکستان برمیگردم دختم برسه بیاین غیرت دارین بیاین نه که ما اثبات میکنم که قانون در تاجیکستان نیست قانون زبانی بگیم که نمی امام علی و اهل اولادی او است. حتی که ببینین نبیره امام علی آوردگی انسانه که هیچیش نگه نه سود رسیده میتونه نه پروکورور رسیده میتونه نه امام علی رحمان نه رستم امام علی میدونین هیچ که این کار کرده نمیتونه فقط فرمان نبیره امام علی را نبیرش خودش نه نبیرش فرمانش با قضاوت در دست شما هست هموطنان عزیزم میتونه فکراتون بنویسین در کامنت میتونه فکراتون بنویسین پادیلیت کنین پادپیشکا کنین و ما این چیزا رو دوخشون برسه اگر خواه که ما با وطن برگردیم من ویزف دادم قبول کنن ویزفا آنلاین صحبت میکنیم مرا قانع کنن جنایتی مرا ما همروز برمیگردم فقط اون وقتی که سودی عالی که مرا برآوردگی است و بگیم که رمضان رحمزاده سیمومین یتیم گنرال پروکورور که بگیم که دلک شدگی است یوسف رحمان بیاین ما ایرا ادوشی میگم مردگوارانه میگم ما مثل زن نمیگریزم ما مردواری سخن میگم و در سخن میستم انا جواب میتم در سخنم همیدین دیگه باقی سلامت باش سربلند باش خونت آباد باشه هموطنم هر یک تاتونه میتونه که در کامنت فکراتون بنویسین یکی جوز که پادیلیت پادپیشکا کنید